Om Swastiastu, Om Awignamastu, Nama Siddhim. Sangkan apeken kauripan iki ring jagate nganutin pemargi sesananing dados manusa patut pisan punika beciken minekati pinadap parilaksanon ya mangenden napi kesane ngawinang sekadya sapunika tan wenten tiyos mangden enten nikel kawentenan iwange sane wenten ring angga sarira riyantuken manusa kaiket antuk ruwa binedo patut kalawan iwange punika masikian ika awinannya patut sane patut punika patut margia baca kepada temargia rares riyantukan wantahi manusa punika sane nuwenen tri permana punika awinannya patut rares siraga dados manusa nincapin minekadi pemargi parilaksana sane kebaos patut lan becik punika anggen gelar jroning yedo pemargi pidabdab sane patut punika angen asarin kawentenan panumadyan iki ring jagat riyantuken iraga sane nuweneng tri pramana iraga patut nglimaken pemargine punika wah satyane rares wenten kebaos satya jujur kawentenan panumadyane iki ring jagat ika taler anggen titi pengancan kebenyang pungkur ngruruh sawitra ngruruh kaweruhan riyantuken yen sampun dasare nantuk satya bakti ring kawentenan linggih jagat puniki pasti kawenten tuntunan sane becik taler ring jagate lan lingkungane puniki ya mangenden ngele nuncap kemaksa bawana yening sampun raris
Presido antuk mapidabdab nasarin parilaksana antuk tuntunan ajaran agama pasti ke sampun sido raris ngururuh sane kebaos tak tujuan hidup jadi astun ketil ya di astun mewah yen sampun dasarin antuk pemargi agama pasti ke sampun benyangan sido antuk nyujur tak tujuan punika teler menurut semuscaya mangkin rares wenten minekadi pidabdab sane mungah iri kering samus cayo baosang titiang nemadan wenten rares pidabdab bunga iri kering samus cayo kebaos rares pidabdab parilaksana sane corah sapunika pidabdab parilaksana sane asapunapi sane encen punika patut kebaosang corah ini yang punika mangkin lanturan malih ya di Arab sana sane kebaos punika parilaksana sane corah yening sampun ring arep piraga setato baosane becik pirang ane luwung-luwung mantan kentan sakewanten ring pungkur nenten raga uning raris pidabdab anake punika nanging ade pungkur Pastike sampun yening sampun wenten ring ungkur iraga sampun iraga raris kacedo kecacat antuk sang corah punika dalar ngranjeng laksana cara wanita sane kebaos sane wawu kagendengan antuk Pak Edi wawu sane ring ajang punika make sami make cihno
pidabdab parilaksano sane kebaos cora